Wasing ni pha inquirer cap arni bahoni aror so krill dap club along CPM ela tumben chirok tok amai kang nipon. Bangso ma chipahem phupon lake long kiram tok bi langphar constituency secretary lapen bangso ma long alhi sarpo man pen nga chitong don lake abarim karbiang Thomas council em Ruby Kumar Phangchu lapen AISA karbiang district committee pen Ranjit Kramsa lapen KSA KNCA tum chitong don. Patumi mai long Ruby Kumar Phangchu pen nga pachidi don atengke non ke bang ji MP election hut ke BJP lapen Congress aphan ke par MJ Phanjong si regional party lapen hempre ke hang asong pen chingrum ji pulote nilitum CPIM era tumta chikroidon popusi nang pachini don. News Desk report TK News. आप लोग भी देखा होगा कितने कार्बी कम्युनिटी है, काउंसिल कौन चला रहे हैं? कार्बी है कि नहीं? कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल कौन चला रहे हैं? सीएम तो कार्बी है, लेकिन कितने प्रतिशत कार्बी लोग लैंड पट्टा मिला है? आप लोग गांव लेवल में जाके उसका इंस्पेक्शन किए, उसका आप लोग उसको ढूंढिए, तब पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का किलो लैंड पट्टा मिला है कार्बी आंगलों के अंदर। ये केवल आप लोगों की जाति को नहीं दिया है, ये ऐसा नहीं है, कार्बी जाति लोग भी लैंड पट्टा नहीं मिला है। ये फासिस्टवादी सरकार ऐसा ही है, क्योंकि अभी आप लोग देखा ये तो केदामतांग 13 कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल लाबांसो किलिक तांगदेर पेनापी CPIM लिबरेशन हिंपेन उठत नीलतुम तारीखें कोयले सी जूनर नी इफुआलों पार्टी ऑफिस अलोंग सी हिल्स पार्टी कमिटी ऑफिस अलोंग सी कैंडिडेट के दौरान लपेंटे इलेक्शन एजेंट लपेंटे पार्टी हिंपेन नीलतुम बांसो इलेक्शन असेसमेंट लपेंटे बांसो एक्सपीरियंस अपुथात नीलतुम चिंकी चिंगवाई पॉन के दो लाबांसो चिंकी चिंगवाई पॉन डेट पेनापी नीलतुम आको पुथत तारीखें कोयलापो हामरेन डिवीजन मते वेस्ट कार्बी आंगलों अलोंग के दोंकाम काम अलोंग सी नीलतुम 25 जूनर ने लाबांसो मीटिंग जॉइंट एक्सटेंडेड मीटिंग के दो पॉन बांसो मीटिंग अलोंग थेगलोंग लो कैंडिडेट लपेंटे इलेक्शन एजेंट रात तुमता पेनांगान भूत लेकोम है कुस्ता में इसी स्पिरिटेड लसन से थेगलो उठत नीलतुम नेंगदेंग हिनी पिनी तारीखें कोयला नरकेप जूनर नी इसी पिनी दाक बुकुले डिस्ट्रिक्ट अलोंग मंगे जॉइंट एक्सटेंडेड अमे पितो पोनेको आन आरवे के जांग मोंगस्ता में इल्तुम दाक दिफु डिवीजन अलोंग लोंग प्रॉक्सी अदिम नीलतुम से पाते दुन अलोंग कैंडिडेट लपेंटे इलेक्शन एजेंट कादुगो बेटा से टोंगपेट पेन पिनी लबांसो असेसमेंट लपेंटे एक्सपीरियंस लबांसो काउंसिल किलिगा हुट तितु के कोपन के थे कोनलोंग आलोंग बांके नी तुम पिनी वाइडा पंचिंग वाई पोनिको असी बुकुलेर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंचार्ज लोंगकिराम टॉक ये हिंपेन पिनी माई चेपेन फुपोनसी पिनी नी तुम केटेंग पोन आलाम के पुथाकान नांगले तुम कादो वेटा चिनिलो के जासेमेट पेट दाक कार्बी आंगलों आलोंग बिटु ईस्ट वेस्ट लबांसो along Nilgum long creep din panso election along CPIM liberation apenar pen Nilgum party tuni labangso kadogo we long creep din along pen bangsuri ke thomra bang paro hinira thomke bra hini ara datum nitum panjo se aprangsi labangso Nilgum apan party a candidate tumhan but ke job kadogo we voters tumhan Sir, non kibang ji MP election nang le dok lo la solong nang le tum da CPM la song pen chipate dun ji mas. Oh ni tum BJP fan ke par MJ fan jong si mohak Godbondon by alliance la son jong si do prote podai nil tum ke la bang ke ningarong alam lo sibat ke do je fan jong si la son chingrum thek thek prodan ke ni tum jong mena benar den stame apu ke tu je fan ni ka si kon la bang ke la si panso BJP fan ke par MJ fan jong si ke chingrum
lasodo bulode ada bangta nitungke open mind pen nitung bang putin opposition political party apa nitung appeal point sir dak ethelam na linon nizelo alliance po along athe na lito masong sita me hempre ke hang song po lapen SDC ta me hempre ke hang song lapen non het jong ke klang party labatela APSLC song sita me isi hempre ke hang song pina la song bong penang lito masong matela song thomang bong alliance ke doji phana lito ning ke hang do ma jasemet la national party mate BJP mate congress la song niang bong kiplung ji phana lito alliance ke doji phan ka chisik do masa nitum hodai da labangso nitum party principle tengken hodai da congress BJP lapente reactionary approach tumbenke nitum iswet ke doji phan ita ta ning ate latum batai Karbi Anglong arada to van di masa arada van chesapo template nang piko upo chorai den lasi daga bangge aho ha real autonomy force tumben iswet ke doji phan hodai ta nitum ning iswet sido mane nane tum ke bang ji pore APSLC lapan SDC song tum besa meka chingrum ji phan ning ke hang dolo labang so bangke jong si kadogo eta handbrake afan si karjap dinong lo bangke laso bangke nitum hodai ta Koliabor kanjang jurirong thedung hemkonglong towar pilong kachingkoi bangti apran kedam ajopen RV kijang ke ham hidet RV ajoini towar pilong hemkonglong kachingkoi Guwahati pen jorhat pangno bomagari mate hemkonglong RV kijang ser RV ajoini gari ke bekti khang un emat kanjang juri pot towar pilong towar arai ke pleng set alang teng mate lang tugolong gari hemate hemkonglong palodam chok bangso hemkonglong aro lochar liya sumar bangfodo bangfong bong pe inut amethang apran chitpa jogjipura gari agla chepang hangsi apran chitpa jog bon sitame bangtilo charli osumar ke gari arlosi apran damna gari registration number AS03AE8003 kachingkoi adimaklong an bahori mate thana police atum pali damsi pichitang arpum endam apran kedam lochar liya osumar tome Sachin Bordoloi Arta Trainer Cap, Lohit Das Arta Inkoira Kethom, Bishop Das Arta Cruiser Cap, Rahul Senapati, Pusi Birta Ribdunlang. News Report, EK News. আঠ বজা নাই 15 মিনিটমান আছিলে যোৰহাট অভিমুখী যিখন বিলাসী বাহন বগা ৰঙৰ বিলাসী বাহন তেওঁ 5 জন যুৱক আছিল তেওঁলোক যোৰহাটৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু গৈ পেলাই ৰাস্তাৰ যি প্ৰকাণ্ড গাঁত বচাবলৈ ধৰি ৰাস্তাৰ সাইডত যেতিয়া গাড়ীখন আহিলে তেওঁলোকে ৰখাব নোৱাৰিলে গাড়ীখন ইমান স্পীড নাছিলে কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ মানে সাইডটো বৰ কোমল হৈ আছিল মাটিটো গাড়ীখন টানি লৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত ডাঙৰ এটা পুখুৰীত পৰিলে পুখুৰীত পৰাৰ পিছত কমসে 10 মিনিটমানৰ পিছত এজনে মানে গ্লাছ ভাঙি ওলাই আহিলে চাৰিজন মানে গাড়ীতে মানে করুণভাৱে মৃত্যুবৰণ গাড়ীখন পানীত ডুব গৈছিল নেকি পানীত ডুব গৈছিল গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছিল এই পুৱা 8টা 7ত আমি খবৰ পালোঁ যে এখন গাড়ী দেওপানী এলেকাত স্লিপ হৈ পেলাই পানীত পৰি আছে সেইমতে আমি আহিলোঁ আহি দেখা পালোঁ সেই গাড়ীখনৰে যাত্ৰী আপোনাৰ শচীন বৰদলৈ তেওঁ সামান্য জখম হৈছে তেওঁ গ্লাছৰ দি পাৰ হৈ গুচি আহিলে বাকিখিনি সিট বেল্ট লগাই থকাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে তাত 4জন লোক আছিলে ৰোহিত দাস তাৰপিছত অংকুৰ দাস তাৰপিছত ঋষভ দাস আৰু ৰাহুল সেনাপতি এই 4জন আমি উদ্ধাৰ কৰি পেলাই জখলাবন্ধা হস্পিটেলত লৈ অহাৰ পিছত মৃত বুলি আমি গম পালোঁ আৰু আমাৰ SDPO ছাৰো আহি ইয়াত গোটেইখিনি চাইছে SDPO ছাৰ খবৰটো শুনাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে এতিয়া আমি বাকি ঘৰৰ মানুহ সকলোকে আমি খবৰ দিয়া হৈছে আৰু গম পোৱা মতে SDPO ছাৰৰ কোনো ৰিলেটিভো আছে ভাগিন হয় বুলি কৈছে অলপ সম্পৰ্কীয় এতিয়া আমি ঘৰৰ সকলোকে খবৰ দিছোঁ ঘৰৰ মানুহো আহি আছে আমি এতিয়া PM কৰিবৰ বাবে যত্নবান থাকিলোঁ আৰু দুৰ্ঘটনাটো মানে সংঘটিত হৈছিল যোৰহাটৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিলে যোৰহাটলৈ বুলি এটা কিজন পঢ়ি থকা ল'ৰাই কিন্তু যোৰহাটলৈ বুলি আহি থকা অৱস্থাত এতিয়া এই শচীন্দ্ৰ বৰদলৈ কোৱা মতে হয়তো টোপনি গৈছিলে যোৱাৰ ফলত মানে সাইড হৈ গ'ল কিন্তু কোনো গাড়ীৰ লগত খুন্দা লগা নাই মানে অনুমান কৰা হয় যে টোপনিৰ কাৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো হ'ল
Karbi Student Association pen airset prungset pen ston for product torstart rally kepa dopon pen kachisong. Jesemet inglong focus e pen patir pipon si torstart rally padopon. Difurong ni hang kese sa hempi pen armu che jengpang chengsi difu hi thi dong pur si Samson sing tiamir baria long an malom so ington pen puthot rong ni hang kese office an che jengpon. Alang litum ke hang lake non tribal aphan ki pilen pata ingthanang ji. Trading license ingthanang ji. Non-tribal vote do an Karbi Anglong Thomas Council ber ingthanang jipu lapen non-tribal go back pu hang taramsi difu hithi par omplo difu pen ramteron tike dios Benda pena analam ke nale tum arjulong lo apa cini lo neli ne masao orang itu celon non doai cunang dah nasi ekta lain isi vet alan basi nili lam theta ninje pom baka intan mereka koko Pini labangso akache songo ke this is just a start labangke the game has just begun lavelon nili laping tom kopot dia tha nili pasaku orang no chat lasi non apransit non la itu ma extra kepada do la lasi alang di panung de lam apa chunil la coro lot Mirjing Krusara. Karam. Ini tumor konalah itu. West Bengal ma Bangladesh lo. Kalibo West Bengal bu. Kalibo West Bengal ma Bangladesh lo. Lasi. Dak ketua rak doan. Dak students dak kebang doan. Karbi students dak kebang doan. Karbi asongja dak kebang doan. Nah itu kese long li puhan jot kali. No travel go back puhan jot kali. No travel han long le patap long le puhan kali. No travel puhan sering asas long le puhan jot kali. Nang nua lo, nang thula lo sinal itu nang ninci piring. Nang nua lo. Alo so punot pinso punot riso punot korjang punot. Now itu kese tu pilih promi bidang ho. Duna har slogan hau na pucat kali. Now itu nang nina lo. Nang putar lok lo kicip buni je. No napor. Karbia khai kivilo. Karbia khai kivilo hot komala karjapti lake kese. Kenapa itu kese pana putot to na piram dulu. Sita me I want to clarify this again, as I have already clarified at the House of God, really also. That KSA is not into politics, and we shall never pursue it in any election. Last penang KSA pan, jamnang peri pan, penang arak cari songja tu, penang tu KSA pan nolah soplia maya lo. Napa tunjuk dari komanta, amo bangga saya klaim tuntuk. It's my humble day. Necu pabi head pen alang itu mata cuning ring. It's my humble request to all the so-called politicians in Karbi Anglong, Assam, and all over India. Kese puke nali tum ke kese par ko anma kacing hon ke. Politician tu kau nak kese hale cingkot ke, Karbi Anglong nala kese pada bulcing holang. Klaim tu labang tolong kali ke, nali tu bal kese cot kali Karbi Anglong ras sinau cara besar tu. Lasi, ani yat, Samson scientist parlot, aji torchlight rally, kisuman mania mak permission di bawah di besar. Kintu আমি peacefully আমি কারো against না হয় কারো কাকু disturb করে নাই কারো we are not against any caste creed or religion we are just demanding our constitutional rights the government of Assam the government of India and the so-called Karbi Anglong Thomas Council you must understand demanding our right is not going against anybody. We are not going against Narendra Modi. We are not
Dr. Biswas Sharma. We are not doing against Dr. Tulirab Rohang. We are just demanding our constitutional right. Therefore, don't even dare to interfere in our activities. Yes. Nini tuma saya long dan talk a politician na jok duli. Kali program de nali tumpat Karbi long rat silang saipu. Karbi long rat nakang saike nali phel da hem dharna to ba lapu galilo nali tumpat ke election sila parandatu. Lastly, my dear friends, elitum nili pen Sartu Matola, President Secretary Sartu Matola, sitame elitum Nintibinon, I'm repeating again and again. It's slogan ke ham chotla elitum kachisong kali. Nang putar lo, nang ninga lo. Tibinon ke Karbi akai kivir lo. Karbi akai kivir lo kacap nike elitum lo. Elitum mate lo ke kefe lo. Lasi na elitum nang tibir. No way hem dam bang pusame jong helak pusame elipong elini elite elipai thada che thanamut ahoglo satum na thamdon lam Karbi akai ke kivir lo tangho elitum nong siar japche elitum nong sinala poti song so putan tia hoga Karbi akai ke vir dat pu la so lambang hem bang le rock man jong helak pusame so lambang che thanamut. It's my humble request to you all guys. Okay, slogan tene thagama slogan tene lama tene Karbi में नो ट्राइबल का दादागिरी नहीं चलेगा Karbi में नो ट्राइबल का Today, the Karbi Student Association has organized a torchlight rally in Difu town to make them aware to everyone that Karbi Anglong is a 6th scheduled district, and all the citizens of India should understand the sentiment of 6th schedule. 6th schedule is a legal and it is inserted in the Indian constitution. But the central government, the state government is trying to dominate and trying to violate all the rules and regulations of 6th schedule. Recently, in the Karbi Anglong Autonomous Council election, the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, has proclaimed in his election rally that the non-tribal community will be given the land pata. The non-tribal community will be given the trading license. This is against the 6th schedule. The Chief Minister of Assam should understand the 6th schedule. Dima Hasao and Karbi Anglong is a purely 6th schedule district, and 6th schedule is a special provision given to the tribal community of both Karbi Anglong and Dima Hasao. And the long pending demand of the Karbi people and the Dima Hasao people, that is Article 244A, is not yet implemented by the central government and the state government, which is very sinful for the government of India. Because the Constitution of India, this is also Article 244A is our genuine demand, and the central government, the state government should immediately implement it. And today we are gathered here to give the knowledge and to make understand to everyone that this is our genuine demand, and we are not demanding all the illegal issues. All the land pata, all the trading license of the non-tribal community should be terminated and should be stopped issuing pata. And the state government and the central government should understand the 6th schedule and the Constitution of India.